Te sa sisian pat ba aku sibu ni gitu nong kersan mo gibala kersan yang ngadu gitu vlog ki barem untuk bang asyo man kapor ku sibu ni pi te matasi ke ka special vlog ngala panong te ngas peni pi ngale chanu tama mentang adang mi na boy ma ki siselong ada lang bo mi wai para te so valenti te mentang ki siselong ila boy hadam te matasi ke ka very special vlog ma kala pila panong ya kata namar ba nasi jong bet ba ata bang ampan mi ra kay mentarung an sakaran bet siben te matangi na kiu shlong te nasa pani pi dala po yang te matangi lang ya lenti menta mo te it's a very special vlog nga kaman habang vlog matas ni actually nga samtia tamba mlelay namar ba I producer ba director kila iPhone nga ngaran kaman po isti kala baji matas ni te menta la kumba kharbe biji kala dan te ngala po ni adam te kam slam shi shathi namar ba ngamlet na po main road ngalet na mulai bypass te ngam kiu stage po untuk malau jendri usti te ngin sai kendo kam shipang te sai sian ku ble shibo ni pisa gitu bala page ni ka vlog te I hope instant ni ka vlog ma te menta ngila po ni po mulai ma ya mi company ko po ni ketika gue balik 10 kan gue ban mulai moro langkan pelat tanpa ni long nila silam balik stay caka bang ong te mantang sulit bam di si ngilik suar dan tu bam kali ni te marbal silam pelat kata suar dan nanti ya bam kali ya letnyo te mantang la po ini po KFC dangkang terai men apli na oh. Excuse me. Hello. Long order. Sa tanong minute eh try. Tak plate sedian ng plate ang steng de ni ngabdo alang order ni. Do laksana do. Finally kila ship me ko order mo actually part play tamba I'm actually their first customer kila ship me ko order don bok ngabudot ayo bam tamba ngimbam dah ne ngimbam sekali namar ba employee ya artat lesson ngimbam surat coy mar ngam start on bam ni last dawan buat family itu ta start bam dawan marway on tidos kune ta bam kali employee mesti bam ya start kali lagi mar long kamploy ke kam kejam kata ayo order nilainya sekali actually ngam muder bikin sim ke order mah namar ba kipat play bawang mana te tebak pada ngiyo yang ko ada so thanks to them ku play juga nong train tipo KFC ki ai ngap udu ayo pam mado ayo pam mah labas te matangin pam kan ni kemba kiong ki pareng mo if you're hungry and you wanna grab a bite in a hurry so go to KFC eat that burger because it's delicious and super tasty kata teman-teman rom sekali ni pa makali mah ti mentang la poy kali ni Pepsi actually ko awan advice ki baterai KFC last time ba ada company marhang ni kadon gas pi dan aset tapi tight scam ni bitar perba play belak ban petai ni ban kenchat carut soba please tang kata ko advice sembargar do ni burger nimpa nak ni burger mentah dah sendok biang wak slam kada subam tang burger kini ki KFC sakawai tisu fi ai tang arteli so please ai kabun tisu ru te mentang la depan bam niat nak stesa caka bang ong pi mah empat ya tu ya ci ru te niat nak setie masa peni pi hang ti nomor ba menta kadan traffic ngamla ban ta mau ban vlog ban itu sabat pulet sibet ma pulet seat belt aklat kema bro banyak kali supaya deng seat belt taruh away ngate ngampat junya kali mah klaim seat belt man ngalak melin sti Rajasthan ru bandang seat belt bet takadaw saneru ngadang bit seat belt ngamelin bit seat belt
Te mata lah kepok lah biang lah kedang dok. Te tip top. Ni lek nak mah. Te mentang lah apa ini apa yuma apa no thamai lau jen riau. Te kadau bang apa sini kan tu ipi ba kade ka kasi ka balas ban dobeng ni ka film ka bakar tang kiwen ka film ka jongi mah. Kade ka film ka badan kajing sosi ru kadan kajing so komen ru kadan ka fight scene ru kadan peni omenik unya syo te peni hang ne te bun jat pila peni ka film ka ban ketak ba ro khat ki breu mah om tang nang kan ketak lot i wei pai wei breu namar ba kadan jing mot ba kabajah perthai kata ka film mah kala jak mantar kadang jahi te pen step dalai ini film tengah kerpat dipisaki nong kersan ki jonga kunjo iki nong kersan ki bas film kasi ki ba ki aktor ki aktris kasi ma ki puran ki ting shop akarpat di pi ba dakala mi pa biju so ba ban lek pet kan ka film te mentan rung se sepo kan lek dubbing na te ka film as peni pi sepo ru ka taka jaka bengi dubbing kadeka home studio ma la panong te kita ki bampat ju ki studio kam to pila ban ju kan ka vlog te matangan rong nak support te matang la poi ni po studio ni po mo pi ngan rong support te uduk first time studio ndok first time ikan ni apa te ini band ba pendobeng ini te matang sedang nak dobeng jongi ngada stok dia sedang nak dobeng ngala peni pi kan dia por dobeng mah te ngangat ba kumang mana punya kersan yang nika film ko jongi mah kadika film ba ngono no ka ban ketak mau mana te ngat punya let biju punya pek ni ka film kadika film ko ni kong jonga naka ai i main producer jongi ba dokumentasi lang ya satu te nak kamera lah menong lah pois music video jong sia apa host te mentasi ko mentrai long lah kontrai ka film mah kanang ba kibre kan sa jeng mau yang ngaru manget kane hadian habut da long haki senam ki ban sa wan to bangi ngim dan chu pertai ki generation ki long ki mau yang mah te de nang takada bang sa le film ru ba kane film kam dei tangkan ni bangan dek ngan tang le susu hi ada yo lat ada yo opportunity te mentangin sedang nak dobeng mah te mentangan sedang nak dobeng di band dan nanti te ini dan ni mak song ni lelai ngan sedang nak dobeng ka film gila you hantai te I hope punya stonat mah apri tangkan dia le situ ba tan mersiam ba le kita dia tu betat Nadian ke dan tu apa kam Nadian siapa pentai tu nak ada bengkong ni film ada tahu pak terpakai itu tapi selit nanti nak macam tu betang ni bikin selit nanti tentu boyu ni kita mau jangan lupa lagi apa mantap pensiun dia yuk terus siapa ada live dia main ini video sup dia sandi Kalau record mata ni ladap kumba nyupo persen nyupo film, dengan record depan ladap sipang producer lawan hang ni kan sepen EP producer tu, separtai kandidat sipang ke film, I'll see you guys then mah sepen kandidat ngamla pilot, sorry kata. Kata mau put mun keladi benar. Mentai producer jeng Iwan ini di producer director jeng Rida ini lokomen jonga iba himan lamorong ti ni lawan te ngandang le dobeng kalip kalat te mentangin simbrik so sipang tiba ben la yo simbrik mentah te udur la thaj onap mado yang ni nang ba ben la sim te mentangin simbrik so kendiat nomor kalip kalat te sa sipang adap hi
Te nadu mene mensengi kelar baji dek bandai. Mentala praduna adin kejengnya Tristom mah kejengnya let dobing kejengi adu ba tur la terkong la thaj. Te iba yon jangi tim trek ban pawe la di. Iba ban di trek te ngila adap ban ya vlog mentam oh ikan ka film Kiwin kejengi. Te mene pilih i producer Iwan hane. Te nganget ba kan ikan dubbing ladap mentang nget kiwe stang kan ningot hi ban dubbing dap natu nget ba ka proses ban pendap ini ke film kan ya kam kloy kanang ba kan yo akan ngila ban penino apa biju sinema mo ta nget ba kum kajing doyap jongi mo ki artis kita ki puran ki ting shop nget ba pinya stonat pisia pinya kersan yangi pinya pet yangi te hakas ni ba kami kan apa biju sinema sobha ngakarpat di pi kajing kerpat red ban ya kersan lam yangi hati kas ngi mah tementangan mi na ne ngan let no spo maulai namar pa na don kam sa sti khandiat kadan skawi ka film kata ka kam slam ra kata kan mi YouTube te ngan let chati te da ngavlog ngalak ban vlog dengan vlog te ngan sepen ibe hat abakot jani ka vlog mah. I'll see you guys on the road. Bye. Thì mình ta nghĩ là đẹp cái món này phi nghĩ đàn này po cái này biggest bank mah nghĩ đàn di sana nih man kasih si kong try lari tambah kan dia kedukan tinggi mah nih po laujan rio deh kan ha marjan mat ka imene presbyterian untuk mai tangi di sana nih tikci bawan sana soan di sana dia mah ka babang ha mantangi bam ni fried chicken momo ni chutney ruba lehi teman step bam durul bang ha jadi kong te ile raj makan arut kita giba wandi syahang ni dari na video jangan ada soal ni kong bai video amunek am pan discount wet kenaya ai to bila le raj te baro ngan speni pi na bar sibet syawan mi ru ngan peni pi ni dukan mah kita buka banwan sawan di buka ban order jembam bakery ceru baik hantu tutu nomor lah ni te ukek dulu kita nong thamai bapak video jangan ukek dulu lihat baik entai aku ni mah baik tu kiki ridan te kita bakwa sawan behang ni ngini apa am syamang mah kan ni di dukan ka bang adik syam mentam oh kita bakwa ni nombor sa call anything related to bakery kan saya call ni nombor kan ni ke dukan baik pini kata itu kayu mana presbyterian ayo nó thay cái đần tay mặt tay bên kiểu sáng anh bên mỹ trà IM trà thế cái này bên nọ bên trà phèn bị kiện để cái bác quạ son hàng này mà thế mà ta nghĩ là quay này bộ máu lại mà làm miệt thế quality mà ta bên sabar thế khám plop khăn điện thế apa này yang jong i pakana jong ah thế mà ta ngin rung sepo dan lang i Mr. Pahe aktor mah teman-teman kedua Indonesia, oi, knock, lawan vlogger, play nak, violence, play cikang lah, jeng slam kini ban play lah, teman-teman, apa yang ni pemulai, bila ni upah he, ang hai vlog pah he. Halo, check 1 2 3. Welcome to my life. Welcome to my life. Uni gue, Xiong Hang ni, dah ngatit jikang aduk mana kelam persengau. Sengap dah handphone. Te mentah bah ngalak dah mulai lah tak dobeng duduk mana. Te ngan berkut naik ke vlog hang ni, ngan Xiong Kai bi uduk, pekena jangan, pahek tanta dalam pun kam, ini bamjang ini yang ni, te dadak ban manat kan, selit nak syah. Boy mah sih te nang pekut ani nama dah pekut sabar kalau ka blog quality gitu te that so nang pekut ani nama kam dan ni isu ban keren ban he ni aru ngait pistat ini ka vlog mah bat ba ngait pinya kesan ni ka film kum bangaong kada ka film kum ka banga ngaak ka ban sami biju ngait do baro pinya le sapo biju perbami te takatahi ku blai shibu ni kijing kersan ju pi ba man lakas ngi ngait ba pin kersan ni ka ni ru ka vlog mo pi kersan te ko we punya like, punya share, punya page, punya subscribe. Te tangkatahi ngam ni isu ban keren. Ngait ba pinangnya syat lang klan boleh kurku yang ngaru yang ngilang paro. Bat ba ngin skendo ha kowe dapat ka vlog mah. Te that's it. I'll see you in the next vlog.
Bye bye.